maudya na nanang. Naawat ako ni tinagaplikarak. Ay, kasta ka di, anak ko. Una nang. Isungag pa kada akong kinibos. Ay, uun Ngam agtrabaho ak pa ijay titalungal daw. Sige, anak ko. Ngam naskan apumanaw tayon ton dito'y nanang. Sa bali asyo dati pagtrabaho ak. Si Kalata, anak ko. Saan kun to malipatan da ito lugar? Anak, Dakal di pasat na itibiyag ko da ito lugar nanang. saan lang asi ka anak ko? Oray siya. Ang kasano ni Engineer Randy. Mariripo ka nak. Saan ko mailibak? Asi dagtirignak kan ko ana. Adadak kalabangan. Anya dayta, anak. Uray ko nana siya kan wedding tinapasamak kadakwada iti kadandan nana ita. Agasawa data nagkasarda. Nakigat dayta. No pay kasta. Saan ko matakaya tabastusan wano? Pakitaan iti madi ni Randy. Ay, uun Kasaritak to na imbag. Sakpaya pumanaw tayo ditoy. Kat saan kun to ngay bagbagat ipagalisan tayo nanang. Tanya pailat ka sa bulan nakin ka. Riribukan na ka pailang, idin ko tabinaybayan na ka. Amok, papa. Kwarta lang ti kasapulan na. Naglaingan. Ang mga nakawanan ti may gatang na ti may parit na droga. Itad mo man kanyak ti kumplito nga identity na. Tapasurveillance ko, tiyawanan bain. Papa, Nas ka na may kan iti pagnakman dagiti kaskidkwana, abalaso ba sa tao. sige, papa. Agasan, pilitan na ka makisinarak kan kwa na? Damad madlaw ko Randy. Oh, anya dayta? Kanain mo ta na siksik ka lang tim umay ditoy. Masalsalot niya minan ni Ago. Ken sa bali aside ti ayan na. Kaya't idilaan opisina ti pagkitkitaan mi. Wano, igagagaran tap na wan disturbo. Anya? Oh, saan ba ta? Si Kakit Dimet. Rabak ko lang mata. Maya. Randy. Inigamam dagiti. No, adda kay mo dingak ti tapuson. At lunam. Wano kadngam ko man ti ayat nga indaton ko ken ka. Saan ko ngay libak, Randy? Asidag tiriknakan ka. Ngam, Nga man niya. kasanon. Addan asawa. Agasawa kami lang iti papel kan Trina. Naibagakmatan kan katiyamin, saan ka di? Uray pay. May bilang latang agasawa kayo. Kat, may sakla nga may kadwa babae iti biyag mo. Ngem agayatak unay kan ka. Mabalin tatagdan na. Anya, Please. Saan mo kuman aparigatan ti bagim? saan ko nga muna niya tiaramita, Randy? Kinapod no na. Sipod-impod nung tirik nam kanyag. Saan ako na makait na? Mariripo ka nak. Tsaka muna niya tirumbang aramida. Ulitak. Saan ko nga ayatin ni Trina? Impudnukmat kan kanti amin. Wan, ngam, Agpaiso. Nagsabat ti dalan ta. Iti saan nga umiswa panawen. Yung basol ta kadi. No makarik nati iti ayat iti tunggal maysa. Panagkunak. Ad-ad abasol. No may sa abareng-bareng. When no parparaw paulaang ti maysa nga ayat. Ngem day ta tinasuti. Kan saan apakabasulan. Maya. tsaka mo. Ngam, narigat ibang panunutam. Ay ayatan ka. Ayat anasudi. Kan katukan tibyak ko.
Kat mo si kamanan ti mapukaw iti biyag ko. Daytan ti Jack amo. Jack amo no anyan ko ti pagtungpalan ti biyag ko. Amo matan ti napalabas ko. Inukat kon ti libro ti biyag ko ken ka. Ket sika itatimang tad kanyak iti baro anam nama. Kas na ko, nak. Mariribo ka, nak. Saan ko nga muna niya tiramidag? Nupay, aglunag. Agayatakkan ka. Ay ayatan ka matrandi. Makonsensya ka. Amo ka basol ti kayat mo ang mapasamag. Kantsak kayat nga dadadi mo masursuro nga ayatan ti asawam. Tada ka na kaibaw ingan ti matang mo. Ay ayatan ka. Siguro. Masursuro kang tumot lang alipatan. Sapay lo ko, ma. Tamawatam to. Iti da ito aguntaway. Talaga asan ahusto ang madaan tayo ti relasyon. Saan ang nalaka para kanya ti umadayo? Kan mang panaw kan ka. Isungaging ka ita. Nga dapay pigsakan kirad ko. Sakbay nga umununag tiriknakan ka. Nasaysaya at siguro no. I'll say goodbye for the two of us. Randy. Ay na, narnagan iti turog to yapo ko. Nagdigos ngamin, iso nga apres ko ti bagina. Agyaman na trinaiha. Itian niya, papa. Ngayon parik na madlang ti panagdungom iti ubing. Wen, papa. Ora isot tanda ti kinasukir ko nga anak. Ipalagip da ito iti bangungot iti napalabas. Iha? Karon nanti amin. Ti panang pakawan kanyak ni Randy. No pa'y marik na kanalamis lahat ti panakilangan na kanyak. Awan sa bali apapanan na. No sana matig na itumot lang tirik na. Basta ituloy mo tagsebeking kwa na kasasawa. Wen, papa. Takas iti na ko na. Dakkel ti utang tayo ana imbaga na akam keng kwa na. Taiso tinangalangon kada tayo iti awan kasping na apan nakaibabain. No nagpas ngay kaabalasang. Papa, ada awag ko. Ha? Tay numero ni Roy. Ayan na. Siyak man ti makisarita keng kwa na. Sinalpag iti ayan. Ang payati amahan natin ang pati ti cellphone na. Nagsasangon na kiti. Pinangtanak pa'y ano saan ko asar dengan ni Trina. Kat ipapulis na ka. Ha? Nangalan na itilaing na radya na kay. Oh, api anak kaul uli ka dito salas. Kaya saan ka pa naturo? Inururay ka. Gapot na kayat ka kasarita. Anya ti pagsaritaan ta? Nasakit man. Ngamnas kan nga awatak. Nga uray na surusurukan nga na yan. Bayat man naglabas si Aldaw. Amo ka narigat kay surong tapusom nga gayat kanyak. Tap na makapagsubada kiti nagbasulak. Sige, itit konti wayang-wayang. Trina. Amo ka saan ka naragsak iti danak? Kat no bilang nakasarakan, iti na magpitik di tapuson. Sana kagbalin alapad. Pudno ka di dagiti mangmangag ko. Wen, Randy. Awan pa naging kukunak. No naragsak ka, naragsak ang matan. Trina. Bumiro kay ti abogado ang mga sikaso iti annulment ti kasarta. Sigurado ka? Are you sure, Trina? I'm very sure. Tabarang namabaan day ta. May karok mo tinadagsan na basol ko ken ka. Nasa una ken kadagita, partner.
When? Martir, partner. Dakkelan tinagbalbaliwan ni Trina, no kasta. Put no day tago. Kanawan ma ko nakiti panangasikaso na kanya kita. Partner. Uray no babayan lang iti day jangar aramidan na. Makabawi itinagbasulan na kanya. Katanya nga rod. Saan ka di nga agbaloy ti Riknam? Saan ka di amatignay? Saan siguro pare? Nang runa kat adda ni Maya ang biyag manan iti puso. Wow, Kat day tuwing tigundaway nga inururay ko. Paasikasok ti annulment ti kasarmikan Trina. Ne, yung number dito ha. Asin mo mata dito eh. Sung batak lagtan. Saan mat mataadaki sa tao? Hello? Asino dito eh? Si kakadin ni Engineer Randy Gamba. Oh, and sir, siya nga rod. Anya ka diti maipay ko kada kayo, kan asino kayo? Siya ni Roy. Ti ama ti anak ni Trina. Anya? Si kakano ti asawa wenno nang ikasar keng kuana. Ayop ka. Gapo iti inaramid mo. Wano pa ng talikod mo kan kuana. Siyak tinairubo. Saan ka ngagdamag? Subli ako ni Trina. Anya? Kahit ko silpuan di nagbupadakal man mi. Tangan ni paskainan ti anak mi. Tak kami taktin na. Saan kiti asika? No kahit mo. Ha? Ti anak mo ti mabatikin ka. Anya? Tapno at remembrance mo, hindi pa nang ikasar mo keng kuana. Hello? Hello? Oh. Sinalbag ijayan. Sino nga min kanuday jay, partner? Iso tinakasikog kan Trina. Anya? Agparanglaeng kanyak. Amangan numaparapar ko tirupa na. Oh, partner. Relax. Saan mo adadaulan tinagan mo, gapukin ko ana? Ngam nagbalin ang miserable ti biyag ko. Gapo iti pa ng talikod na kan Trina. Saan mo na may subli pa'y tinapalabas, partner? Wen kaya mago. At dapat pa nakinton malam. Sa dino? Itayak ka nagtok-tok-tok. Ngamawan sa amat tawa. Kan... Ay namanong! Awanan dagit igigyan dita. Anya? Nasapa da rimar. At inarkilada ajit. Anya? Uwan manong. Nagpakadadan iti akin balay. Saan? Saan ang mabalin apanawan nak ni Maya? Siya kundi makamukan ko na, Brother Ago. Sige, Trina. Pasensyakan. Saan ko nga mo? Noan man tinagbartakan nan. Sige. Siyaklatan timang labarkan ko na. Sige nga rod, Trina. Mapanak pa nga rod. Agyaman akmanan ha? At least, adan dito'y balay. Awanan pagdandanaga. Dita, nalabarakot. Makaginawa matngatan. At subli ako niti silet ko. Panawag latan dito ay apo. I love you. Dito'y latan na maturog. I love you. Sino ti pangibagbagaan na iti dayta? I love you. Inra ako sa sasakyan na kanya. I love you so much. I love you too, Randy. Anya ti? Trina. Anda iti abay ko ni... Anya ti kahit asawan da ito eh. Aping adda ka dito yung kamak, Trina. I'm sorry, Randy. Nakaturog ang matan dito eh. Kasanaon na bartek ka di Rabi eh, katli nabaran ka. Tsaka mo no. Gapoy ti bartek mo kat. Katanya. Sige, rumara kong dito silid mo. I'm sorry.
Uwan, Papa. Nakaturog ak iti sila da pagtuturugan ni Randy. Malagip nga ta ni Randy nga da napasama ka na kayo. Diyak mo, Papa. Oh, Ngam sa anak nagbabawi. Agasawa kami matan. Anyaman ti ibunga na jay. Awan problema. ay, ala. Barang ano agbaliwan tirik na nakin ka. Ngam sakbay na jay. Nagsarita kami. Kinasarita kat intad ko ti waya-waya na. Aniya. Paisagsagan ti annulment papers. Ha? I'm sorry, Papa. Naklon kun ti amin. Urian niya siguro ti ramidak. No di nak tumaayat ni Randy. No di na may suro ti puso na ngagayat kanya. Awan maramidak. Kasanukan. Ipamaysak. Ti panawan ko iti anak ko, Papa. Husto ti kinunayo. Awan basol ti anak ko. Siyak ti nagbasol. Iso sulitak ti nagbasolak. Ti nagkurangak, Papa. Sige, iha. Panyamat ka na dyan na pasamak. Nakainumak nagpaiso. Ngayon, posible latangad na mapasamak kada kami. Nang runak at linablabaranak. Kan medyo nausawa na kon. Ngayon, anyang harod. Ada message ko iti cellphone. Asino nga tati akin message? New number. Basahan man. Nagatiddo ka na message. Kat, anya ti kayat asawan da ito eh. Randy. I love you so much. But I'll say goodbye. Di mo ko mapanunutan na pasaktan ka. Inaramit ko lang di mo kahusto. Ay ayatan ka. Diyak kilibag. Kasla mabriyak ti barukong ko. Ngam, I must go. And I say goodbye for the two of us. Randy, I love you. I love you. Maya. Maya. Saan? Saan apod to da ito eh? May sala nga tagtagainap da ito eh. No ay ayatan nak. Apay anaskan apanawan nak. Apay. Anyang nga ro ti plano mi tapat nar. Saan na ka nagbigdat? Nagayat mat kanyak ni Maya. Nadlaw ko mat. Ti ko nakit din no nasayatan ti amin para kada kayo. Anag kinaawatan kayon. Tanasayat mo ti panagkuyukuyog yu iti kalabas. Saan ko kamo? Ngam narit na ka nakaununag ti pampanunutan na. Itinaudi pa nagkuyog mi. Ken panangan mi ti restaurant. Partner, When? Tsak matukod ti pampanunutan na. Nupay kasta. Saan ko unay nga inikan iti kay papanan? Ngam jak pulos nam naman. Aday jagaya man ti maudi pa nagkuyog mi. Ako. anyang nga ro ti plano. Sa pulak ni Maya. Ha? Sa dino nga ro ti pang sapulam kenkwana. Uray sa dino. Iso apang naasim. Sirape lang timang taming kadagiti mapanawag. So saan ko maada ito ti pang dadaalam iti biyag mo? Saan ko nga mo, partner? Ngam no ni Maya ti mapuka o mamimpinsan iti biyag ko. Nasaysayat Please, siguro, no? partner. Saan mo apatuloyan no anyaman da ita pang panunutan? Jakam mo. Ngam awanan sir-serbi ti amin kanyak. No mapukaw ko ti babae nga inayat ko. Iti awan kasping na. Partner, Amon dayta, ago. Awan inlimod ko ken ka maipapan itiritnak kan Maya. Kas itinaibagak ken ka. Ni Maya ti biyag ko. Tukas tangarod. No ison ti mapukaw ko. Magsatmet ng tihangas ko. When? Life is worthless without Maya. Cause I love her so much. Awanan sirasag ti biyag kanyak na mapukaw ko. Iso asamsam itak tupay ti matay.
Saan ka kumamat nga agsaw iti kasta? Tanyapit ti serbi ti amin. Anyapit ti serbi na ngagbiagak. No awan met ng tigapuna. Anapukaw kon ti poon ti biyag ko. Maawatam ka diday ka. Ago. Randi. Maawatam ka di ti marikriknag. Maawatam ka di ha. Saan mo ngamin nga ammo no kasanot panagayat ko kenkwana? Saan mo amarit na? Maawatan ka. Ang masapol nga agbalin ka natibkar. Saan ka nga agpaabak iti emosyon mo? Patna? When? May saak a lalaki. Profesional ama ko na. Ngimtsak ka ba ilanan alabanan daytoy? Patna. Pasiglatan alindot ni napasarak itinagan ni Ayat. Nagsangsangit ka man ang anak ko. Jak malapdan jak sangit, papa. Apa yung kasto iti mapaspasama kiti piyak ko? Dito ka diti dosa kiti kinasukir ko nga anak. Panubok lang dagitoy. Agbalin ka kumaanatib ka, iya. Gapo man lang iti anak ko. Kasta ti kayat ko. Katsan kang nagdanag. Adag dito yan nakasagana amang saranay kin ka. San kayo amay bayan iti apo ko? Agyaman nagpapa. Naimbag kayo onay. Iti laksid dagiti sana nasayat nga nararamid ko. Ada kayo lata. Saan da ka binaybayan? Abay ko mga ramidaging ka dayta. Abay ko maabay-bayan ka. Siksik ka, tinabati, apakalaglagi pakken kapatgan, ngayon bati day di mamam. Papa, Patpatgan ka anak ko. Sikapay lang ti kapatgan naghamang ko iti day day biyag. Da kayo iti apo ko ani Ferdinand. Kunak no nakaturog kan, maaya anak. Ha? Nanang, nabayag kayo ka din itilikod ha? Agsasaibag ka, anak ko. Apay a pinanawam ni Rande, no saan mo matlang akabailan? Saan ko nga ilibag? Nasaktanag. Kasla mabrihat ti parukong ko iti panaginad tayo umi. Tainayat ko. Ngamsan arumbang ama kirelasyon akan ko na. At ang asawa na nana. Anak, Saan ko akayat amay bilang aklaan akabit na. Uray pa'y ko na naakas jay tigapuna. Anagasawa na. maya anak. Itala ang imapay dahi to erik na kanyak nana. Tiagayat. Naskan ka di alapanak na ito'y arik na. Nasaan amay parabag. Anak ko, Patsa ka dumtagtungpat lang, ti aldaw ang malipatak ni Ranti. Kadam mo kakastapat kan ko na. tinapudno nga ayat, anak ko. Aglabas man, ti ado a panawan. Agtalinaad tulata. Tadayta kat nagugbog di takaunggap. Saan akabaalan ti panawan apunasan dayta. Iso adi mo kumaparigaten ti bagim. Siguro, nanak. Ngamnas kan alabanak. Tasaan amay parabag. Rumwar ka kadi, Trina iha. wan pa, adalang katangag para ken Ferdinand. Agpakuyog ka ni Martin. Saanen? Siyaklatan tiyag maneho iti kotsek. Malangaron, agandad ka. Adawan ni Nana Maria amang kita iti apo ko yo. Sana balit na sana karumwar. Syaklat na anak ko. Sige papa, mapanak pa. Oh, Ne. Apa yan anak ko? maditirusok ko papa. Kumaron sa manintigas pain ko, ha? Ay katag diritso ka nang nagpa-check up kin Doktora Brenda. Awan tunday ito yung madamdama papa. Magpakadwa ka nga ron kini Martin. Tama nga nun niya kiti data. Sige papa. Inilat na nga ro din manong Martin di mangimaneho kanya.
Sa anak lagid di ngagpinton. Adan nasuro ka makabulan sipod day di adan napasama ka dakwada ako na anak kan Randy. San nga tanga? Rubilang kasta. Barang mo day tamot kan ti pagbalbaliwan ni Randy itirik nana kan Trina. Siyempre, adan ton bukod ng anak. Diyos ko, tarabayam ko mati anak ko. Saan mo abay-bayan? Ipagpagapumla ko man iti apo ko. Ang kasaron numawas-was ti kasarda kan Randy. Kalpasan na, at dan tumot gaya man bukod da nga anak. Dua nga aldaw ko nam ti conference mo ijay bagyo, anak. Wala nang, siya ti representative ni boss. Ta naira na nga tayo sa Singapore ita. Ay, iso, anak ka, oh. Ngamti kag tanag, ada pagdagusan mi chay. Sige, anak ko. Saya atem ti trabaho. Lalo kat na anos ti bus mo kan ka. Wan nga rod nanang. Ipagyamanak, may talak na amin kanya, nang rona no makapanaw. Ket dayta ti annadam, anak ko. Ti may paayken ka apa nagtalag. Tano dayta ti mapukaw. Narigat munto na may suble. Di kay madanagan nanang. Aramidat ti amin nakabalak. Tapnusan ang mapukaw ti talak ni boss kanya. Amok. Kanay nga awagan na kidi ni Randy. Di na kon makontak iti number ko. Tanagsukat akon iti SIM card. Nasaysayat mat lang no magupad ang mamimpinsang ti komunikasyon mi. Sorry, Randy. Marikirikatanak. Sadyak matan ka ba lang? Siguro. Tumtang-tumot lang ti aldaw ang malipatan ka. Tay tinagan ni Ayat. Dua ti maris na. Naraksak kan naliday. Amom kan nariknam no kasano ti panagayat ko kan ka. Kan kastagmat. Nariknak kan na panagnakak ti kinapod ng Randy. Para iti panagulimak tayo amin. Naskan nga agibtor. Kan awatan ta ti kinapod to. Dalapit. Na ikari asaan a love forever kunata. Takasano. Dimtang day nga ayat. Iti saan nga umno a panawan. Anda kayo mo tinanak. Wanya, di magas ka kan Doktora Brenda? Wan pa pa. Ukat, anya ti sakit mo? Doala ko sa nadali ako pa. Positive. Positive di? I'm pregnant. Anya? Diyak lang naman nagbunga na diyan na pasama kada kami kin Randy. Di pa ikat kasano nga roditan? Kasaritak pa pa. Dadamagakan ko na. Anya dita? Damagak nga niya ti status ti annulment ti kasaron. Trina. Awan lat dapat nara. Nalabit. Nagsukatan iti SIM card. Tapno di mo makontak. Mabalin. Tauri ti number nga inusar na idi nag-text kanyak. Saan na makontak? Nalakalaan mo ti SIM card? Ago. Apay akas to iti gasat ko kan ayat. Apay apasig asaan ti laklak amig. Partner. Dahito ka diti supapak tinadarisay nga ayat nga impaay ko ken maya. Adi mailadawan aladingit ti pagtungpalan na. Unfair. Siyak anapod no ti panagayat na. Siyak ti aglak am iti kastoy. Idinto dagiti parparaw pa ti panagayat da. Naragsak da. Dagiti ayat iti barang-barang. Ken siyak anayin poswan. Nasinaw ken nasudi. Ladingit tilak amag. Unfair.
Nasken a panunutom, partner. At dadwa amaris ni Ayat. Naragsak, ken naliday. Panagbaligi, ken pan nakapaay. Ket kastalaan ti biyag itirabaw ti daga. Saan aragsak laeng ti kay papanan ni Ayat, partner. Ada kayan dar ay conference kan dua rabii kan talupay nga aldaw nga awan ka. Wen, sana ka sumangpet. Tana ka check-in kami amin na delegacy ti Hotel Avenia. O sige, aganad ka. Ngam, adaman pa'y dabagag? Anya dayta? Kumusta ti annulment? Ha? Kuma, malpasin day chay. Sakbay nga. Ganya. Api adi mo itulay. Oh, api Trina. Excuse me. Anya ti... Excuse me. Anya ti kayat asawan day chay. Oh, iho. Anya na di kaslag dul-dul, oh. Ni Trina, papa. Oh, sugayam. Awang ka di pa yun, nasasaunakin ka. Kwa papa. Awan, ngam dinamag na kanyak no kasanon ti annulment process ti kasarmi. Ngam saan na natuloy ti ibagana ko ma. Randy, iho. Trina is pregnant. Anya? Loko na dyan nga ako ha. Kunak may iso ti umay umatendar iti dati a business conference and workshop. Duangal daw pa yung matngarod. Saan nakit dinakayat? Siyak tim pasubo na. Diyan sa pa yung matmangarod eh. Tumuharag mang pailangan. Mapanak pinagpahangin ni Jilabi kahit... Sorry, sir. Ang darasak nga minta na nadaw ako niti... Maya, Randy, agyaman at na nagkita ta. Agsarita ta kung maplis. sorry, sir. Awanan tirong ba nga pagsaritaan ta? Excuse me. Please, let me go, Randy. Maya! Maya! Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken Ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, diyo kumaliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunong ngayon kami patangatang agyaman na pagayam